Kumbola mrengo wa 24. Malagizo kuhusu atumwa. Mstari wa kwanza. Vikara bwana akenderera kunena na Musa akiamba gaga ndo malagizo ndigo kwenda hapa ana Israeli mtu akigula Mwabrania mwanziye akale mtumwa andakuhumikira miaka mihandahu ela mwaka wafungahe uchangira undamrichira bila kukuriha chochosi kala ho na mgulore ni mdhaka anda ukahakeye ela kala were anamche kare anda ukana mchewe na kala ho na mgulore ni mdhaka ela ukizamlo zauwe hata kisha la hoho ye mchanganga nana osini ni yako ye mlumanda ukahakeye ela ye mtumwa kinena lwazu kukala ana kuhenza we bwanawe haungana mchewe na naye hata kenze kuhauka hedu ukala huru undamhala wende na embere za mlungu unde hofika kuko muhirike mriangoni hedu kizingihi cha mriangoni uhale mwito umwabole skiro na yandakala mtu mwa maisha gegosi mtu akiguzira mwana wa kiche akale mtu mwa kunda mrichira huru za watu mwa kilume marichiro ajo ukikala woze mgula wero unahenza akale mcheo wenye ukale kumwanzika heri undamricha akombole ni babaye wewe naye kuna ruhusa kumuguza kwa kabila kwa ukalonda kaloza mbandira mai ela chamba mgula ili umuloze mthanao beonda muhalira here mwana wa kicho muhalirajo mtu akihala mche wa hiri hakikisha kukale mche wa kwanza unamtosheza kumrisa na kumvika na kulala naye herejo kala ho kwanza na kala kunda henda vijo be mche wa kwanza ana uhuru wa kuricha bila kukuriha kitu chochosi. Mstari wa 12. Malagizo zulu za mautuga kondo kujona bwana akaendelea kunena na Musa akimwamba mtu yeyote akimpiga mwanziwe akingwalaga na yena alagwe ela kala utu huo kumwalaga mwanziwe kohendereka kasidi mlungu wa vijalia na chimbire ndeko kutu ndiko zagulira atuzao ela kala za mwalaga mwanziwe kasidi hata kachimbira ko kijejani kwangu kiza ng'ombozeni mkamwalage visho ndiye mpiga babaye hedu mameye na alagwe mtu akimteka mwanziwe akimuguza kale mtumwa hedu akigurwa cherena yana alagwe amhukanaye babaye hedu mameye kamala kwalagwa na alagwe kala atwairi mazako sana na mwangazo atolewa mukote mwanziwe hedu amupige ile amulumize jomjenye hata kale kadi makumbolanze yampige na muziki yamwanziwe hata kale na demkugura mudata akambolanze aikala na dimakumbola yampige na mu rihe zo siku zo sarizo kala munu kitandani bila kuenda kazi yoyosi akienda visho andari chirwa bora hakikisha ukalaza muziki hata za hola kamare mtu akimpiga mdata mtumwawe wa kilume hedu akiche hata golofi yena yanda adibiwa ela mtumwa kala kwa siku mwenga hedu mbiri ndo afe yengwenye mtumwa sadibiwe bule kwa kala ye mtumwa ni mali mwenye kala alume mana heha na kaiza kuheha kwao malumizane mamlumize muche mwenye mimba hata alaje ela makale kama lumizire zaidi yako kulaje yemukosanda toza here mulume wa yengwana mchazi andi jolumba na kulengana jo alamulimazi mandijo tosa ela chamba yengwana mchalumira kukirako kulaja bemugahenda ndari ha uzima na uzima zitona zito zino na zino mkono na mkono lwayo na lwayo. Mstari 25. Kironda cha moho na kironda cha moho ranga na ranga mvarura na mvarura mtu akimpiga mtu mwawe wakiche hedu akilume hata mwabola zito na mrichire huru kwa utua rodzitore kisha mtu akimpiga mtu mwawe wakiche hedu akilume hata mwala zino yena mrichire huru kwa utua rodzinore. Mstari 28.
Malagizo kuhusu mifugo mimvara. Bai bwana akiendelea kunena na Musa akiamba, ng'ombe kipiga mtu hata king'olaga na ipigwe mawe nayo hata ife. Kwenye siri ni bule ela ye mwenye ng'ombe mricheni. Ela kala yo ng'ombe zazowera kupiga atu na yo mwenye azosha kumwambira ifunge yekasikira. Ikipiga mtu kaheri iking'olaga na ipigwe mawe vivi hata ife. Kwenye yo mwenye ng'ombe na yalagwe. Ela kala wenye ye mufa manda lumba kitukula kwakwe na arihe katukatu andakala zatija rohoye. Lagizo riri mndaritua hata wakati ng'ombe ndiho kala izalaga mhoho. Ela kala yo ng'ombe za ng'olaga mtungwa wakiche hedu wa kilume. Ye mwenye ng'ombe andamriha yo mwenye mtungwa. Shekeli 50 gonya yo ng'ombe ipigwe mawe hata ife. Mtu akigunula wina gonya akaleka ndo beningiza. Hedu akisimba wina gonya akiuricha lwazi hata ng'ombe. Hedu nzowe wangwanzi waza vromoke afe mumu. Ye mwenye wa wina na mrihe pesa ye mwenye nyama. Gonya ahale ye nyama wakufa. Ng'ombe ya mtu mwenge kipiga ng'ombe ya mtu mwingine kialaga. Na ihalo yo ng'ombe ichereyo moyo iguze nazo pesa zigajirwe oyenye ng'ombe zirizo pigana. Kiza mahale yo ng'ombe ya kufa nayo maigaje karakara. Ela kala yo ng'ombe inamanyikana ukala kazi yenu kupiga nzi na kualaga. Na yo mwenye ashindo ni kuifunga. Yo ng'ombe andairiha na ng'ombe. Gonya hale yo ng'ombe ya kufa.